Que é un programa integrado de emprego? O Programa Integrado de Emprego é unha iniciativa para mellorar a empregabilidade e a inserción laboral das persoas que participan nel. O Concello de Ponteareas, grazas a unha subvención da Xunta de Galicia, puxo e pon de novo en marcha este proxecto que durante 12 meses permitirá a 100 veciños e veciñas especializarse en formacións nos itinerarios de almacén, digital e servizos, aumentando as súas oportunidades de emprego. Mi nombre es Corín y el paso por el programa para mí fue un antes y un después. Yo ya llevaba tiempo sin estar en el mercado laboral y me tocó, y la verdad es que las técnicas que te dan para poder cambiar la forma de expresarte, de hacer un nuevo currículum, de presentarte, pues fue una gran ayuda para mí. O programa está dirixido a persoas desempregadas de diversos colectivos, incluindo menores de 30 anos, maiores de 45, beneficiarios de prestacións ou da RAI, mulleres desempregadas e persoas inmigrantes. Y aquí nos dieron muchísimos cursos de catering, de ejecución de bar, entonces se aprendieron muchas herramientas básicas y alternas para poder desarrollar ese tipo de empleo a la hora de irnos a trabajar en el ámbito de la hostelería. También nos dieron de manipulación de alimentos a la hora también de trabajar como azafata en algún supermercado, dando alguna degustación y por el estilo. Obxectivos xerais do programa: facilitar a inserción laboral dos participantes mediante a formación en técnicas de procura de emprego e o desenvolvemento persoal, fortalecendo o autocoñecemento, a autoestima, o perfil profesional e a motivación para unha busca activa e continua de traballo. Obxectivos específicos: motivar aos participantes e desenvolver as súas habilidades persoais, acompañar no autocoñecemento das súas capacidades persoais e profesionais para acceder a un emprego ou emprender, proporcionar formación transversal e específica para mellorar a súa empregabilidade, xestionar ofertas de emprego e prácticas adaptadas aos perfis de cada participante. O meu paso polo programa considero que foi moi satisfactorio, xa que me formei en varias actividades, talleres que a miña idade, inda que teña 30 anos, non coñecía. Tamén, gracias ao programa, encontrei traballo e xa está. No Programa Integrado de Emprego 2023-2024 houbo 3 itinerarios formativos: almacén e logística, sector servizos e construción. No itinerario de construción, as persoas participantes fixeron cursos de electricidade, albanelería e fontanería. No novo programa, como novidade, introdúcese o itinerario digital, técnicas de coaching, inteligencia emocional e técnicas de motivación para a busca de emprego, tanto por conta propia como allea. Habilidades sociolaborais e obradoiros de entrevista, fomento da capacidade emprendedora, prospección empresarial, emparellamento de ofertas de traballo coas persoas demandantes de emprego participantes, prácticas profesionais non laborais en empresas en consonancia co contido teórico-práctico das accións formativas. En este curso nos plantearon reformar, esto era un semisótano que estaba lóbrego, ¿no? Estaba sin suelo, las paredes ya muy deterioradas, se caían, pues la pared que estaba pegada a la piedra de mortero, pues se reconstruyó tanto las paredes como los suelos, las instalaciones, techos, se hizo una reforma integral de todo. Y aprovechando el curso, que era formación dual, o sea, tanto teórico como práctico, pues en las aulas de arriba pues hacíamos la teoría y después veníamos aquí a hacer la práctica. A formación foi, desde o meu punto de vista, bastante interesante. Dediquei un tempo bastante amplio á preparación destes alumnos porque vin neles que tiñan moito potencial. Penso que tiveron moita actitud e moitas ganas durante todo o curso. Eso que realmente me motiva no tema da docencia. Co novo Programa Integrado de Emprego, o Concello de Ponteareas ten un obxectivo moi claro:
seguir axudando a facilitar a formación en diferentes especialidades, así como a inserción laboral da veciñanza. Moitas grazas.